soron ni sikkoy Allah gani be ro ala timellum munde mandem puren no annat alhamdulillah arjanna fure nyani alam yajidaka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين soron ni sikkoy Allah gani be ro ala timellum munde mandem puren no annat alhamdulillah arjanna fure nyani angana nya karammo ko inte bana karammo be ga karangun no kut al kebe ga la timellum mo karang inte bana naam garnier be ga la timenin kamma ado garnier be ga no kutana inte bana bawni iku jikketana suntiya illa Allah magantanya Allah isara non daga ke aye be ga kharalam yajid ka yatiman fa'awa ayo gone sorobe ni gidde mana kun khayro no ke aye no khonga Allah ta'ala nge aywa de ko annabi alayhi salam wala kengure imman na ni de mandana segantanda amenyemea me sorongan terin kana ngana ti khadi dema angana kura kamma ko min Allah lagana pourquoi messe fe khibare wala yahuddu ala ta'amil miskin aw refet nan takal sintama tabara sefene khibare nyana kinyandi sorong Allah de ragate yawm al qiyamah nabi abara sefene ni faru nya kinyandi wala yahuddu refet ga makiyan fe ame dunge soro fene soronda ala timeni mpaka de dema age kuru ken kamade Allah de raga serebe raga ay bonondina nan taka meri dema كان الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك ليدعو اليتيم أكما مدود لا هرتاغوا ننتقل كلا سسلم منغرنا لتيماغون كن كما نمبلا لتيمين ديمنا آياني ختنا كن نك سويني سريعي انت ولا قال تيم ديمنا انت ولا قا سرون ينقني كتي ني ولا قا تني سرون نمغي ديما غي كبانا نغاي مغوريبان انك مخم باكيتا كما والله مخ غرمي جيغا كنتاغو من تنيم ان فتانغال انت غير نقول لبر فليقول خيرا او ليصمت النبي تننكورو mais Allah nti deber nan soron ka kaba ga deber nti to garno khollebe wala o kunyo o ku fe o ga demen Allah ande ko aro ku sugana karabaka no ga karangente sika demene keni fonnan kayay o de khalifa marena su o gani bakka kelimine ado khanu atinimma ne gakumulla ne mulla na gakungoriya akemme do mu bakka marena ga tele sa ke met khari marena ante bakke metane kake ayta oge daga ayille fera nyana timi magan sorana igande nyakino ameken pekenga lemine boga nya jarande khibaro ge ti cancer nga fati kenkota tebito sikibaka ayille fera kutuna ko mo fille ko fmenna lina ntira kef kelemine jarande amani kega tu serengana kanu talla ana bang ade bangano memme yatuna ta itamuni munda gere video ndeberi igede ko nanta faba fati anyi tijani kharan no ko kay oti mare nan kon nan durgoto ina kinoy oda na lona kefi khay a fay kero kundu wala atogonyani aywa siabu haidara kada mugu ayerni kefi khay inshallah taala ibegana tuse kan tusinga kada mugu wala amulle nyani wala aya fay ke garam mogoni ala rasulillah mare musoni ko son ngankani mukanu wa ko ni ngela o duna no kusu nanto nyagalin ten lengi alhamdulillah bawo odo association sagasire fabasire ibiro ke bo france donc imamru no wori gari visiting markaz nga inshallah yatimbilem ku benu wo maga yoro worno diga menni hala worni aywa mi ko ngini mare mengana aywa sura no go kara wudanga إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. o mare men kuyini agara ke sura be kara namun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganda wara abba mawazinul hasanatun ya rabbi nama gimenyo danga ta ke ndon ya rabbi ya Allah ko gara gara mo men ngalengi o nyagali tani siri on darni diamengi lo ne worni diamengi ni Sheikh Haruna Emme ana o mukunda ndani inshallah na diamengi ni ya Sheikh Haidara ro basuguna ko ma ga tu mo gombe saka sire blondi France ya déplacer na les visite nga markazi nga mo gaire alungo danga mo sira alhamdulillah baw angane ka hondo gondi ka hoke be aga o soron khili nanti ina hinya Allah subhanahu wa ta'ala da aw wajibi ni wagatu ni na libu kunchuro ya ananya sedan tawi serebe no ko khalsige buandi na tu nanti khalsige wona bu mana be kanne maga mana khulle ngeni akumbe no gollege me wona wona hakla ta kinna gai wa kashi bakanu ko me ga wi hakren ta wondini bana tawage mana ni kembane ga inshallah on darni diga mingi londi warni diga mingi shagaru lay me ana mukuku bismillah mo gosri simayna ke nyana amo gosri nga dino ko kala inshallah shagarun. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. ونغالي نتونياني الحمد لله نانيلنا نغالي باوني أدفو بنيغا ساغا سيرودو فاباسيري غولنيا لما غونغا فرانسي وروريه iyo khakibaru iyi walla iya video ni ngalla ay alhamdulillah la hala ni suga kama iya khala kha i meganari na le khawri baranga na khawri kenge ma fakke nyani danga khadi alhamdulillah ay nyana sababu ya sorobe ni khaga biro ngay geme do murinire i ganda wori ani talla nyagalindi ori manani kay wa illa biro sone kenya kongo alla gana sere suanya nan kenya wara fa ban kallana ngollenga annan qawa wuronde kiyenya nyana ngatina alhamdulillah alla nawari ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ati komenga na nyamulla ini place into alla bangi nkenna alla maga kammo tanna sim alla dan gollindi kam place angam place into no direct alla gana gollinda alla khibare nyai kengure nan alla maga alla serenya angana nyanga batran khibare nya antalla maga alla sere wala tangana nyamulla nan place into indallah alla dan gollindi kam place ya bo janka alla gana komebe gollindi ala timen khibare annabi nyimmen taagalle ma hunga kitene killebe anna alla fina ya nawari nke ginga gatinya walla ngim parunya walla dala timen khibare alla nawari bawni ken kille ani killem poje annabi taagalle ma hunga kitene alla ganne nyana oda khasuda kenyani keno garam mo bakara suguna inati ba suguna ke to gana linga da ba suguna nan qoto to gonsu bawni kenyana lingi mamanyi meda anan kritay Allah ga hinne no dey ado silamin pour endam masu kene alhaji haidara ke aghinyam bono aywa ageri o daga kuya debenga marena an qawarni ni yakenya utu ke aghige bege bono akenti matu yimme agage bange ko tabe saren khasage nan pati ayan qawarni imanyol londi anya sinonga afati keta o de kenya furena daga marena Allah taala nga hinne ne saga sire do faba sire iya fayke khay wala france video ninga daga na li faru suga nani deberini iyangilli da khabatenga kudo khamma dulli khamma tampi khamma nyogote ona duida iganari kenye keno garam mo mahmoudou li khaya khenga kulo munu fogeben ke khono ku defe
isuduguta aya bangi agere qur'ane lemine be bani drusindo qur'ane malinga alla banana khimpanto alhamdulillah alla ga hinno fabalia alla de jarabi wakati danginte akka gunya garim pana hawa alla ga hinnene ken sage nan pati alla ga nyampana maga alhamdulillah ken tijani haydara alaj haydara ko konan sage fa qur'an gumenya na khay alhamdulillah markezu nyane maga marena markezu tijani haydara oda kharallo munde video nyime deberi ko mo maneme lo munu ga qur'an tangena maga marena yino alla de riti aritoy siabuliere sarenga sefenkinne siabulin kire keni lemine yay ode khalifa marena suwa la la ala nyana karage kun keni fonnan kayay ode khalifa marena su ogani bakka kelimine ado khanu atinima nega kumulla ne mulla naga kungoriya akemme do mu bakka marena ga tele saare ke met khari marena ante bakke metane kake ayta oge daga ayille fera nyana timi magan sorana igande nyakino amekhem pekenga lemine bo ganya jarande khibaro ge ti cancer nga fati kenkota te bito sikki bakka ayille fera kutuna ko mo fille ko fmen lina ntira de kef kelimine jarande amani ke gatu serenga na seren kanu talla ana bang ade bangano me yatuna tay tamuni munda gere video ndeberi igede ko nanta faba fati anyi tijani kharan no ko kay oti mare nan kon nan durgoto ina kinoy oda na lona kefi khay a fay kero kundu wala atogonyani aywa siabu haydara kada mugu ayerni kefi khay inshallah taala ibe gana tuse kan tusinga kada mugu wala amul lenyani wala aya fay ke garam mogoni kana mpo maga odari wala khalifa khay inshallah taala khumene odana ridome alla gana dungi wala garam mogoni pay sofo beni ge maga i megeda khawri khagala hala kebe alhamdulillah angana ran kontana anga nyagalini ore alla nyaga o maga kori kakibaru begay tanangana ko soronda al angana roti allay allantangalla wa illa on conférence ni de berni tani maneme alawna qasutu mi maqasu maneme conférence ni beri ngana de beri kumpatele gom qasubane dépassigné me qasu kutu gene kammo angana tanna loye ni me fa qasu keme allone ana tanna dépasse ni de fempay ana milio de fois taxunu me fama conférence kanto loga gango de ber nan tala timeni ku loye de fema wotinto me tugene kammo question ne kenya me ko me ngana roti alla lantangal la jalla fi wala wala alla ganne odi de mana kharsa alla ganne oda khayida na tuwa na fante kinagay wala sagasire do fa basire ensime mara khasiye ketu ke ndeko ada daru ken ro ku fa bayay angiro ngeti menya boloketana ketemo ganya sababu sinon kenya na boloketana yando garande funoro garan kindegin kero lycée imam malikinga anti foko ndaga no ngon kharano wayla kenya na ko raketana garangere wajune kemmenyo ku programme nyimeno ko wala mais alhamdulillah yandrugo to no garande funore kenya ni saga sire gollu be ga khaybange dingira be ga tegene fa basire de saga sire noku asuna ya kitengano bo alhamdulillah alla ganne odi su tangana kay Moussa Cissé Kentu Ahmadou Kaba Jarité saga sire biron soronyani yere bo alhamdulillah nyetara 24 Ibrahim Bagayro ola keani folaqinga gamaga Moussa sefo begi maga ade cheikh linna tarite inshallah lenki sefetana sunto maga o nyagalin tonyani o ga khibaru be kongida i meri de woriya khenga kaga birene no kube i mekhari ide woriya khenga ke wose kudanga nyagaliye inshallah hada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in cheikh diamungemo o gandarni diamella gana don da wala inshallah cheikh basuna ana taqa bismillah wa na diamengina gai waqti be gana ne wagai memma inshallah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wara kuyine gini sira bana sui tian to ngaran jamu ngara gana nyogan tan to nan jamuntu ado hay wakati keberi ado sirebenu garni o hay ado ngarno trinka angara trinka wakati keberi wara kuyine nganga kengate ko mo garam wa kenar diga men kero kulumu na waro garam mo goren kane kenya gani basugunay bakara suguna alhamdulillah ko mo garam mo gara ko mo be cheikh haruna ado jamanju komante o nyagalin ta qore ni sino nga sino segi ma sino kabi baka ko goldome saga sire aru fa basire burundi france bangenga alla do xere na lo gemundi ke taxu birkantay ke taxu sennay nan tona li ol munu ngariti o yaxenga alhamdulillah igara suko ira angara sumu gira suako khara nyimme yaxen ke na lanna wari anji mera wara na lagamide
wala kiyen o yimme yaxirna li soxu jamanga na jaman cuori ana hokko to alle maxunga gañoro serebe naxa o gamañ serebe no xa tu wona metu o terende kara hono hoy moxo siri oɗo axinon cuuɗa me wori wona metu hara gana yogantaxa yere lenki o gana me worno xutana a ndemu ñaxa battengan kenga de saxa sire haba sire alhamdulillah xanuyenga jidi ke ya loñi gemme na ndangi mey arawañoromañi metu xala ɗo xere xere no sutaxuni barabanenga wara murutu ngamaxa o su kallem palle henege he bakka duna kedi anoɗo faraña taxalle may firdaw silala noxoni ya rabi allah ewa lemununga woraxa kuñi lemunu xa toxonu wala woraxa kuñite xa toxonunga woraxa kuñite xa jammonunga ewa xañaxali toriyenga ba oma mugu sirire xañaxali toriyenga yere xara meni kono xadangani sasa wona bismillah tayib wodi sukkuñi wodi no wari moxo siri bo cheikh diga mi ngantar ni gilo e angarati ñakalinte nangana imben pute yinu ku ilani siwa la ganju be ganji bane ke ngam ben karne haro kama digamu o gara kebe wori to ya ke ada no haka baga o habati ati jike atan jike nga hondi ata mbosan no nga huguti ganding wa ke gato suyiga nadalla na leru ni hilisiki anga wala dulle ngarna warno trindi me wa ke jama be wori o jike ngedi nanti kuwaru nyoda ngani yaga moy kumbene ken jike mo to suru no ken afaka yan toko aya galinte yan toko wala muru jike kala ga nasirondi no wala ka su komanden ngani lemunu nga iha banu ga daga mo be o ko gabe no hayri na serin diga meni ati go da hongi na tena kinale timenga ko ligarni 18h fajri nga fati agar mun ko hu e ale timenu e o ga luga na irina ga no ga mo gonchirontenya wala ka su komanden ko ni diga men to magana ka sunwari surtout xaramogonu ke golle me ke mena ke organiser lemunu ko me mago to ko xaramogonu be no ga e de kana lenga angana tini lemena ngani bane hillo ho bagati karabane nga so no gonti anna nanu jogo sugu anni sukatati guma bane ma haramar me suga de anna hogi katati ya hakilen kampeñay wona xaramogonu noir mo siri amano ngeme da xar le magun de bari ngatu katunde be garinga e kemme ndarno koy na sabu nya xaramogonu ndabana ina xanene ne ya bo o do akaranga Allah gana wi gille aro sahala gana gale wona gay Allah gana khasu qur'an timin ko tan ka ko no gay jomaro khair no gon wani diga men cigindi yere o nya galinto yen mo siri wala diga men ku tenki no khara mo ke gane cheikh basuna wana tan ngani tafadal maskuran barakallahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah haqiqa o nya galinta khoro khore yani o gari o godore mo ngari mo be ado o khogono masallah igu manu de yakar manu ona duwa kada ngana arna barikaro da gadi arna ka horondi arna ka timmandi allah tawla ka kutu killendi na barikaro da ka to gundi nyagalin ta gorem pati digan khane go illan ta hadi digame ka jopana na nyima kempula ko kenna ko nanti kada lemunu nyana kay kada ka haklan to ko hibanedi al yatime allah subhanahu wa ta'ala hoyo go nyal yatime nda al yatime allah subhanahu wa ta'ala hoyo go nyanga dangani wajibi na to branta ko no na mema duwara su awanya na kenga al yatime so ni kenga aga so ken no gondi man ni kenga wa qara mo ga giri kenya ko alla digan kanendi alam yazidika yatiman fa awa al yatime so kenga ngal hala no gondi mai ibe gana kilengara al yatime njukana kenne ko ya ga digan kaneke ko kebe dangani fare muhammad al yatime mbiya alla garo nyakamo alhamdulillah awa karamo ko koro ngaratina aduro mul ngaratina aga na aduro mul ga sasa antere pena duro mutamia karamo ko koro benu igamay i habanu ngari walima habe ngayi fatini aga di logon to mi ganya nam mancane nga duro mu nga nyomiya iganya titri kore duna no gonda har kelenki yugonu sakke sasa anna kamendo antena ujini pakeni ma sasa ma har kelenki angari to kon nanti no ibange sasa manen chababu sakanu al yatimaru ko hore na rabatenga manin na rabatenga alla deme na rabatenga ado aga manu doube daga aga manu doube ga daga batenga parce que aga hayere sa ganu ku gana sokota su inta khenkene ikilenga ta walla kama inta sa qawrusu ikilenga ta kama iwaddo nga ga dangani sana na gaden ka dowire mendangani manini
kanzun yafna kanku meni anta yimene harbe kharaga hakelen to ga yimedi kana ga naganen citi agana aga durugo tenchunya oga wati be wati ka kanuntenni wati ke ani wati la samantenga igara sukatu guma bane kempa la kundu kutun tabanu zame a wallan ta duro to ko serin para giri kenya ko haraga demandano no kutun taban kada haike sorobe no gadi kitenga sai ga demana na kammo seresunte italono wol masresunte kiten kapa ale timon demande nga gati ni ke retire abada jamanyan kapoi saka sero aba sere seda nampai seda non pinkaronga nanta loka wogede mbugu an ka garanta baka parce que fasangunta wana Allah ga nyananda wana Allah nyaga Allah ga na barkiro daga wonundi Allah ga na khiri kino daga haribe na gani site nga wajibi na kama na sababu nya ya ganji ngabe nyambu daga batenga ya ganji mbugu gilaga ma aga haboni su kota aga haboni su kota aga kunya ganji mbane tire aga manu ya ganji nyambu hinu hilli aga haboni su kota aga habonu kallem pa mimpiya onyana kammo ke halle tongunu alla banna lay na kome utu hobe gararni utu kedanta muna ga habanwa kendangi hilandi be ga kembata agara lelo ku benu to kina ku utu kammo kina ku birande kammo saga surondo haba suruli naga utu naga karangentuga naga jintuga naga eto atedungutu naga kompentuga na ho honda be nyagara korna latiga harbe amanyemede harbe amanyeme manina kutenti mandini aga ntini ngimma ya ganjin curana ko tangarni insha Allah ta'ala magarni nyagalitinga ko tangarni insha Allah ta'ala magarni mungudi tampenga ko tangarni insha Allah ta'ala maganyero ko himme madamna kitabara aga dungete kenga aga su dungete kenga insha Allah Allah gana barkiro daga wunundi arna khiri nyoda kada adaga na ganin citiade insha Allah digamenta gabono na rempeti ke insha Allah wakati lirinteni wa hay ko ta ko ta gadi lenki ona do muragai durun coro heta gaide ko magana gaide Allah suro nyana gai ahlullahi wa khassatu yana ta Allah kadun ken ta Allah ire qur'ana dun ko yana Allah dun ko wa hay Allah kan no nyade lenki agana do nya kibare be gawo gay le kretay mali no gondi lenki le 25 4 mois 2026 ama sanko sere so horebe ga jogu mali nyen ko tenkama kere maga bama ko di tetu dinda ba gabe yande o hajun tenga ga do nga kama ga no do da kana lakiri ona la nyaga Allah ganna hakla tagaro jamane kedi Allah ganna hakla tagaro jamane kedi Allah ganna gemero jamane di Allah ganna o da ga suturi no da ga tanga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah bila adadi wa shukru lillah bila adadi Omar Musono goda ka kunyina ka kanta nan duwa kada na duwa murakai kengana dangi onta diga mella tondini wa tirnindi bucinne sono ngonga tibe su illa karanya na anchuko bananga lamunu nyano itebe ga ngasa gamen ni kenyai wa mulando o gida ado haba ado karamogo karamba sunguna wa mulana tirni ndu filia o kale mina ngongeri alhala no hillingeri ona tirni kunga alhala no hillia ana fonne kono dadi ngi hakle na taga no gondi e sorota no kana tuida bateng alhala mpana ori fana gangoy gonu ngeri igeri alhetima gum pakken kotondi anani har hoganti maga odo kisma go ngeri aya tinno gondi anyina buru mernea ay mena buru nanu soronta nanu nga kehiniya mendi ngeri alhetimu nanu ngana agana jongana kun qamu noreke anay tinona noreke salanku en palle aprana ga khamundi ngi kuntu kempamu lebena gundi ndikisma nore ntamegene anati mogani jingutuna yanke ndingeri kota go haroro jigemeri ani drokinya na noro keno gon susa agana ile tele khamundi khadi kutenga dalla nge sira ngana ho men to atinina ati anga ntaketu ati serebe haba ngana kara angana nan kama nanun kani maka dunge ana ki khatinga nyaga minan na ki khatinga anga te lan ko rembirandi tay mamon ke digame alla ganni hinaro silame hurunga ana yikunga katiki har honti magana kinye kenga khiri du ko to bucu nugu benu gi magairu tanga kun no woni
boko ya suwo maka sasa ningere gari sere amin tanake wakati di ari khone naburen cuiga arana anun cuke ina ruwa na suiga uga ga ke wakati bedi kinnan non ti kun wakati ke sasa ndingere agebe irge intanya mana ikun konto du tangana nga nyini sen kaida ne nan koto gannu go guide me kun konto du tangana ko har katimba ne tanga ko o ku konto ka sundo nanun tangana kabe geni khirsunga ka ger wakati num pilinge nan kotoy yalla la wala kille nge gon ki jate laga yo kusoro hili su jabu nga nya kebe gai ni ken kangeri komi diga me kya giro kembale la wako kebe geni noren chalanko nda korengena ganya halle mo aga uti mo ndi ke banu ku hotala no kangeri I korengeri na nya mo bedi ndi ngeri kotai aka mandi na bure ke sugaga ngana ko mo gori awatwini raison yen na bure kirnanda agira suru kasi libra mere nandaga wari seundrangade de kasi mbara ga kulu ya bo kenya ndilla sama ku wakati ndo wakati dangin tompo endi ngamula na krisum masala ngundi inim paklen ta gunda no goni ndi kungeri la telen kiteli kama nu kitun hari ga gabro la tele sigi gabro na di gabro mbay Allah ga no gemne sawa anno warakille ke kama insha Allah haja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wadari odwada ngani mosiri ona la nyaga la na khiri kino dare ay medu ta diga menga agati kiunum pili ay sasa gelanga ti kiunum pili tarni diga menya meno jabun ta ke hallo parce que ku ganta bana mako bede annabi men da kenya ko da ki sire ki sunta di ki be ga halle ganta ken ki ga burona dinanta ki dangintenga gannin ko natu ali yatimen ngani kebe ganni ko natu hakke be Allah gada wajabi ndo kamal yatimen pakendi ina kentwa gongo be no Allah gada ko wa kuncutu hinne be gada kadi wa kenkatu o manke kenya lenki kota be suti ime be su mungu na ko ina tu kota ngokane wa kala hala ndondi ani meke na haya hari limana ngaunga lampona ngino maka digerebe na lampin ko nan da anki metinia igano hom barajen kanda Allah ta habe su kitari kempalle besu gato aliyatime serin para gidi kenya ko hada gana krempa na binyi men ken diga mai serebe so ntenga Allah an to ntenga farenga an to ntenga nan ti farenga ho ko Allah digan kane ni nan tante sene ti yon kilunga agar ho ko wa yani ken diganta nanti ikiro aliyatime ngorondana arjanna kana kundwai ado Allah ke me bani ma sananga na tarunga sayanda ke mo sananga nan na kurazi utanna loken golledi nka hari kilen ke gonuranta hamulu Allah yo gonura wakile ne angara le timen kibarin ki dangane angara hoki ne nan tina kina le timen ya danginati parce que man ya le garan kibari ki ma nyo maka Allah no maka kundai ko no maka kundai nka hari balla kuma surun kunta jama dare o ta gonte na tay nan ta ka kumpeti de ha aka kumpeti de insha Allah ta'ala aka kun palle hari aka kuma double nya kana da kadi sikano ngalla dangane sikano ngaka hokida saka sire ndo haba sire kata ko ta ka klen insha Allah ta'ala o kuna kanne nyani o ta ko kanne nyani ho honto sagandi ho o khara mo da Kenya ko ati hinu hilanga ututi Kenya tanni anki ngampalle ko ile golle ngara nya nanti gatay ka homma allina warawo parce que intanti gana angara golle kanya nanti maga mbere bogwa golle maga nga walla gadi parce que intanto kono annan torom tutunu baki kandu ko amaka igaja kinu be no ka kono dan na dunyo kan toron tadi anna katina golle kenya kempal ho ko ni ke balade alhamdulillah rabbil alamin agay mena kulimuno hay kay mena kulimuno hay sirebe godenga ko atara har giya burentiya wallahi awo ngare daga markazinu be no bannanu ngadire mungutu ni denge igasi ki kasuntu gade ngade kame ujine kamero ho ujine anna mani di frautu ni de ida kunna alhamdulillah rabbil alamin ka continue insha Allah taala saka suru alle de khaya gara hawa suru alle de khaya gara in tattampini ndahidono in tattumbaka awo ikitunga meki tan kadi insha Allah taala awonto trosi gini ho qawre kam pale diga menen chako ni qalsunu loro minna ida gana minna agay alhamdulillah ke ta zahay hari ganati kello ay mbane cheikh bane he hillo ay tazunu nya hamme kam ken atri na luenga hakbe naka hampeti gene beso ali marikazunu be nu gara wutu iga bananu le mungu tu kamero ho jine kamero har million nyimari
kuntirindi iga kharube iga khariye be do naga hambaten maro anda ko batana dangi te andar tita nyame on kam manin ci ga Allah ga kamana kenya ga kunda ngara diganta ke ba ko ya dare kama ga mugu kenye wallahi khibara ya gatta bendi khibara na gatta bendi ken Allah de me yana daga baten insha Allah taala diga menta gabono segada diga me go ko tan nanti manin cababuwa yugulu ga hinna na ga kunga iga yinna burin turo na ga tare ga kana i haqa haqqe magara ga jongiya yuguno kamana ga qalsunun taraw nda ko ina to gatinu ko anta bana ki ko anta bana liman ka ko nyi melampunu qodana hay har gannin kendo sasa waron ta har gannin latondi nati tampile sine dange palle wol masino tammi ado sasa hay Allah tini sonin kallemme na ta Allah taro aga kunni mana kemme mu aga tayina mu sasa har juma no kada korosi yerume kitera ngara di juma no paka tep me sasa wallahi ngara daga nyi metina me khurje manin charia kada kana kana chiti de wallahi wakati ngara kane Allah gana barki do daga wunundi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim o qara bonun ko yini saga sirero habasire o ko yini mo sire kenya wulana ko be ko o qara mo na ken ko ngari markazi ke nganya gali ho hana be kenni sere su gaira su kullene asu yanqinteni aparenteni antini giri kanya dilenki o ko me markazi ngoma yati malemu ndo ko nganonga menake aga ngari ke la hala kama to nguri nke me nyagali mo sire kenda ko inanti agana kiti sirenya kama kharaga durogoto har sasa eske sere waire ko tasu nantanke nga duwa unyana saga sire do haba sire dawa ken sere nga kana kawa aga tasu yang kana mukwa aga muku ko nanu ngaibe ga duwa unyana ko tasu sere suntaro kharaga durogoto ko tasu aga na sale aga na duguta aga na duwa unyi dangane aga hamo kendangi halle kona be sukane qur'ana ni angena kan surai imran mashallah allah honne garna ayo girana honne gara anto ya tabare saya tabare mashallah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم عمر ما أخرج ينصر مغبر والله نجانا أتمي كوتارنا كنو نورا كوتانا نيري بيجا خرنا نقطو بيسويا أغاي منو دو منا قرلي مغامتو كونا يري نانتاد درغوتون تاني نقطو بيسويا أوا خرنا ورونغا أوا خرنا صوبانغا أوا خرنا كينشيغا هر خرنا يغان تاري وغاتي بأوا خرنا kona no ngaibe ga ke mogori ay mera ta kono daga asinyali ya kanu kusuta kasuye har ya garno kona ga kunna ga ibe no ga ibe ga garna ko ta kasuya ara kita nyome kama kenta no obe aga sele sundare be ga garna aga suni karambal ni ya ya ga ma se kenya no sele sundare be ga garna ayo gara ga drogoto alenki dange halle har karanga gantare wakati be karaga drogoto agan kara mani sababu dangani haba sire do saga sire agan kati bute mulana kuna mulana nya duare menga kuna mulana nya duare menga akama ne kitemo ada duare mentwa aha kuna mula aga sunta mula donc anga mulana nya duare menga igana ngara ibe amara ngara ibe an kara mo ngara ibe am bawata na kebenya anga mulana nya duare menga anga ken dabarne anga na mulana nya katante ngaiga anna maniana donc aga gana ibe ngara karambala o makara me waju aga me wara kille annati usuna mulana nya duare me sere sunta mulana ya katante donc be sunu drogoto ke karangana ha giri karange be nyana alhamdulillah awa be su nyagalni wana la nyaga aga time kota arna ken koy jamudo khairiya karamo gonka o yikuyini wana la nyaga idangani wuro sa
أرنا كينكن وديها وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يوكو دغمنش كنا سنيما ينكدي أمي كاتي سيربنوا كني ساعة سيرارو فابسير بسيرنا يقول لن كما أجسرو أنا توني نانتي أسرو ولن كراسن خوتوغد كشيخ عندكو حديث النور نانتي النبي جابر صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. Donc akore kati nyomi di durome aro durom parampare o kafala ke ana hinu men ma kapame kalmatul kafala يشمل النفقة نفقة قد تغنطان نغتي نفقة كي مباني يشمل الطعام والشراب والمسكنة والكسوة كنت ورو كفالا نغني دي ساغسر لك كسونيا لمنو كودا إيجي إمين إفت فتارو إسبترا أدي تنكراندو إدجرا كينغن إويرانغ كيلو نفقا نغندي كنا كفالة كي نغندي كو قاقات نانقطو مغبي كفالة كي غادي أيلونا نغندي غادي التربية نلمنو كود دبري نلمنا قرانوندي agana isaga sirga mpammiti kharangen bana ma debar ima hamiti debar ndanga ina daga kawndi idu ko tale rata debar ndanga me saga sire I hammiti lemnu ko kharangen nan pammiti lemnu ko debar ndanga kuro idu ko tale kana ka fon debar sa khalarange be nan wali mun kharu meran tale men debar muhimmu kan debar ndani men ko tar kharangen ke soru ka fala manam no kondi to ke so saga sire hammin no kondi ida lemnu ko kharamundi na yele lemnu ko debarni ken tarbiya wa tahzib awno lemnu ko kori ni jukku ken arga na tente na kori lemnu ko jukku debarni sorondi kayen I kharange ke soru kafala ken nogondi ki wasa gasara goldu nogondi parce que na kentunu kam mo ugari yago semili par kento al halanu nogondi أورن كفالة كمان نقولي توانو غراكم مغبي غادي تأمين الاحتياجات النفسية والعاطفية إذا منكو هقلون تاغوندي ني تنكوندي ني ديجندي ني مغوندي ريسار نكو ساغاسيرة توغو أورو لمنو نجوكونو إنيا باني ساغاسيرة توغو أورو لمنو الحالة إنيا باني ميتي ساغاسيرة أورو هاباسيرة أمانا من لمنو kahabonu gantono ko ana kada habe o ko ana kada ngani saxe haben meni fabandana hogo na kita kala kilenta wondo oer o ga fabana o ga deman o ga kursin o ga dabar kabiren no gondi kawin kinga mile katu hohoy kahabonu gani kenya na kada ngani saga sirati يكون كده كان التأمين الاحتياجات النفسية والعاطفية يا أخي نعاي يهاو كروسي إكيلة نعرف باتن إيهكيلة نعرف باتن كيسون التأمين نقولي نأكل أنت أبو سيرة ورا الله سيرة موتو أنا ورا خلا ميم باجون داما كم بقول ما تاوغان لكن تري غنيا نقولي مساغا سيرة تلمان كلمون عن قوتي مغا يتملمون عن قوتي مغا إليون كينو لمن كوتارا نين أبورو لمن كوتارا ني وقتلو لمن كوتارا ولا مي بيجانا كن نكاري يخا جلي بيجانا كي مركز كي ميانا تنتي توم ساغا سيرة توغو أرو لمن مراند مغو يجمعكو ميانا نباتن لان تكلم تونو جلنا نيماس نكو ورا من نكاري غا أنا تين تومين ميانا نكارن كسيرة نتا كي نكارن تقول ولا aku doon awakati saga sere Allah ganda barkerati Allah ganu golle ke sabatna Allah ganu di dema Allah ganu di dema ndano ndema Allah ganu di kisi jalagandano Allah ganu di kisi yugubandano ka fosu jalagandana ngaru kan tana kan yugubandi ka saga sere maro nanti jalagandana kumbagandi golle kan ngondi yugubandana yugubandi kumbaka golle kan ngondi
Allah ga nori dema Allah ga nori ka dema lemunu ka na ka duro lemunu tirni bana numa ko na mulla imari haballu arjanna awan gembe ngitan awa kakun karange ke bane wala aku ngana qur'ana ke tanga Allah duin kama kamanu naru arjanna kahabanu naru arjanna saga sire naru arjanna ta kun cababunga saga sire ri kannanu ni demandam ci arjanna ta kun corwande ke bane ko te Allah ga no ga dema aduna ka haqqul masa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa fil innaka antal ghafurur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah alhamdulillah akhi yogo yeno sonin kay mefeti faqama ayande kuira mu kenta atina likina gai khanirondi biro sone kongo faban kalle ngolle ibe gana de berande nya nyimmeda ankaro mun tengine ya ajo waleleo mankaro mu yogo ke fi faban kallano odi suna duwa danga alla ganne ragono dada soronni sikoy alla gani be ro ala timel munde mandem puren no ganata alhamdulillah arjanna fure nyani angana nya karammo ko inte bana karammo be ga karangu nokut alke be ga la timel mo karangu inte bana naam garnier be ga la timenin kamma ado garnier be ga nokutana inte bana bawni iku jikketana suntiya illa allah magantanya allah isara non daga ke aye be ga kharalam yajid ka yatiman fa awa ayo gone sorobe ni gidde mana kun khayro no ke aye no nga Allahu ta'ala nge aywa de ko annabi alayhi salam wala kengure imman na ni demandana segantanda amenyemea me sorongan terin kana ngana ti khadi dema angana kura kama ko min Allah lagana pourquoi me se fe khibare wala yahuddu ala ta'amil miskin aw refet nan takal sinta maka tabara se fe ne khibare nyana kinyandi sorong Allah de ragate yawm al qiyamah nabi abara se fe ni faru nya kinyandi wala yahuddu refet ga makiyan fe amedunge soro fene soronda ala timeni pa khadi dema age kuru ken kamade Allah de raga serebe raga ibono dina nan taka meri dema كان الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك اليد اليتيم أكما مدود لا هرتاغوا ننتقل كلا سسلم منغرنا لاتيماغون كن كما نمبلا لاتيمين ديمنا آياني ختنا كن نك سويني سري انت ولا غا لاتيم ديمنا انت ولا غا سرون ينقني كاتي ني ولا غا تني سرون مخي ديماغي كبانا نغاي مغوري بان انك مخم باكيتا كما والله مخ غرمي جيغا كون تاغو من تنيم ان فتا غالانت خير ngol leber فليقول خيرا او ليصمت النبي تننكور mais Allah nti deber nan soron ka kaba ga deber nti to garno khollebe wala o kunio o ku fe o ga demen Allah ande ko aro ku suga na karabaka no ga karangente sika demene o kuno ku fe gara kenya wara kilo mais cheikh ndi digamba na bire pudo kana toxe mbogoy walla ka khara kim banen katti toxe mbakoy kim bana ka fofo sulanto baga ke kam e ma ga rempe jonginde ma ga rempe ma nganguto dana antinke sonde ashaqaqta qalbi andi sonne men bo nga tunu ngam ko alila ken to ku décourager me khara kanya yugu kay menida khara me aga kisuko sono kala ta la kanya yugu khade famu wala kan nyoma sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mari nga kharo adro to ngeni murtani mari nga idin qira ni nganqiya singnar ndey ko masala ngandi amar legere ken continue kara murtani sun qaso kemma parce que ngana daga no nyankane kun no kuka na widi batenga Senegal ka ngana daga telle ikun no kuka yere ka ko yani magare wala lini wida kan kuka kella ala parce que andi ndaw xana masala fajrim palef idi tinkente tolongo no katti ku ngandi ga masala nga yo gatare mo geri waxati nya ka magare inshallah haruna aywa kiyana mo inshallah alhamdulillah rabbil alamin wala tigana Allah be gara magage menyo danga ketare ngashima na detare kinya anyemera ngakita o basu gona kunyini ara wujunu nagati kini nanti sawo tina ka ho awaga khibarunga inshallah wujunu nagati mbay donc ona kunyi ona mama kunyi ndempo hana ona kunyi nen kren kati shaka haruna emme bara aw golle be anta du na di golle ga godani ma igana kinani mi akodambe o gara ewa lancement ke be ganya tidibu no kunga akoda Allah ranya amasa aga dingera dira ndarni anti nara sanganya karingia kwa walla nyako me anti ni dingira dinjere wankara kwa tellement nga décourager mo gombe kwa parce que Allah ra fasamanta wunya be sula kwa agana se sur la wateringana bo ko golle di sefea
ako ta Allah goni dog magage menyo danga o kan ko hebe na odanya ona duwa nya danga wundo saham pusira Allah kan do kino dai aw golle be ya wallahi ngenda seresu jagini nan cheikh nda ho kiningia hibe odo mena ga islama o ke al khawo ke ani ma o hibe nyana anta du manda mega na mekama ngero cheikh na wakati nyame kama dalla keni getai meke wakati no gonde agara serebe jara ngema saga mega million paketu anta honu imedu honu khibaro ngo jofena en no ko be awka shingala digana keni jikenye o ibe so alla nyaga na kembe nyanchere na se gandanda ngego ni do khere denganya na akenyi mera nya joni anta joni o na mundu ibe su maga angara ngaro wa tawulenge alla ka lempale asababu na yai na nduara alla ga na wumpo sire kino dai ado saham posira alla kin alla ga na kin kino dai na saga sire biron churu chukuni geli france mayere ibe su gari ibe su nyagale dukungar mo sire nyai soronya na nunga yo hamidia cheikh kiendo wuro aw gangu ngana dinge angana nyogu ho ya wallahi o goledi ngorande makoda yam patenga kara me kiendo wuro aw gangu na ho dakine ana nyana pour yokuda wala yene mo gombe alla ga na la yakin oday alla ga na la yakin oday alla ga ndo yimenya gol nyaanu ko golle no gondi gollu gogu nyana Allah subhanahu wa ta'ala kan nemaga alla ga da shedana takinga lo gollu no gondi ya rabbi na la gar mo sire nyo su ka mandenda na yati melemu ku yimenya ko tay go ya wosiki ali yati minu tanada keni la nyini nyimme alla ga no wuro saaki no do su ka mandenga oday be su kunyi gelanta o dingiranga lanti ketaga nyo magalengi o baga diamen yere. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.